Peg, subsubli ka ron, tipagayam yo, John Mark Pastor, Operator, Cremator, dito yung lang 98.5 FM, ito idol tayo nga FM! Ako, di ka duwag, pinanawan na, di ka muna napanan na. Sige lang. Garot, bumasak gadi, gadi text messages, kung na text messages. Kung na 3809 na idol, kinakamusta ko ang aking kasamahan kong gwardya dito sa GC, dito sa Kawayan City na kumakain sila ng hipon, adobo. Idol, kamusta nga pala ang pamilya Guntayon na kumakain sa oras na ito? Okay, depende ato'y YouTube. Talagang YouTube. Bimagsak po sa internet. Sorry for that. So, kada kita agbubuhi kaya na kami makita po dito latan na po IFM fan page. I-share mo. Ayan, share ko. Share mo garod. Party nga rod. I-watch party. I-watch party. Watch party. Okay. Nabasam na gito yan? Random. Kasi iti pa may act no. Atoy. May kan gundaw. Ati mo na nabasa mo tan. At naman next page ti pa panamon tapno may kan magundawa dagiti daduma. Sige. Corny 3167, good PM idol. Magtatanong lang ako, pwede na po bang magbiyahe Ross to Cagayan? Salamat idol. Yes, no, dati sarili malugan na po, it's okay. Tsaka travel pass. Travel pass. Madamot nang kita pang pasaheron sana. Yan lang mo. I just heard one. I'm not sure. Apo ta, ang kamimot nga, gurkata damagan tanto kini ko. Kini ading Rowena Munchang. Sige. And tatay din na magkukanya na kat maragsakan mo nga awampay kano gayam iti kwa tayo iti DOH. Awampay iti ano? Case tayo. Ayan. Okay. Ayan. So nagsayaan nga mana ka po and okay, so that's it. What? I-watch party kon. What? And good afternoon to Marlon Pasco Manansala. Ayan, iti Mr. Baker Ramon Brands. No kayo te order apo iti na dumudong mga cakes made of icing and fondant. Yan, fondant. PF. F. Madi kami nga na memorize the terminology. Iti amo lang kat icing. Lang kinakairwa mo. Icing. Awan. Okay na. Pananay 4557. Kaplaawak tayo spokesperson. Iti? LGBTQR, Siga T-City of Ilagan, ni Sir Peterson Patriarca. Of may ayuda na rin ang mga Siga member. Thanks po from Maui of Manaring, City of Ilagan. Kasje, ayan. Okay nga rin, as requested earlier, ati kanusunatan ni Basang Crystal Concepcion, ti sumarunong ipangipigata kayo. The song entitled Kusilapang Ka, please do support our TikTok ko. Support yung ay TikTok, adama di TikTok apo dito yan entitled Kusilapang Ka. So once again, our very own Crystal Concepcion. Di ano ganda't mundo ag subli ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na naidiyan daw ang pimanaw ka sa di ka pa'y pulos kinita tawin met niruwam ko tinagwayas sakbay nalipatan ka namin nanuak nagparparik nga kumabiyag ko ang subli ka hindi nakulata kinit kita intong nagsa
nagsarap nga, kusilapan ka, ipasulik toto'y mata, ako mitaken ka. Sakto ba iba nga to, ken ipababa, kastanto pa nang iparignak, ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawikan, na amiris mo't nagdudutang. I mean sorry, damage has been done. Digbet impagarup sa maituran, balay gikit masarakan, kalpasan nga syakit panawam. Intun nagsarap ta, kusilapan ka, ipasulik toto'y mata, ako mitaken ka. Sakto ba iba nga to, ken ipababa, kastanto pa nang iparignak, ang nabiyagak nga awan ka. Yem kinagpaisuanan na, mail-iliwak lataken ka, bareng no kabaylak to, nga aramiden nga. Intang nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulik toto'y mata, ako mitaken ka. Sakto ba iba nga to, ken ipababa, kastanto pa nang iparignak, ang mabiyagak nga awan ka. Oh, kita and kada kita imakar apo iti Facebook Live iti IFM. Thank you so much apo. Ayan naman ang Elisa Yadao Cabalis watching together with Ami Pisho Gahes, ni ating Rowena Rhea of Australia, ni Mary Gonzalez ko na watching him in Quezon City. Pabating nga lahat ng friends ko sa Ranayag, and to my BFF Lourdes Pastor. Ayan ko na naman ni Edith de la Peña Getuiza, imbangal daw kanya ngayon Lodi Karuba. Tamat ka ni Lynn Galiste. Happy blessed Sunday Karuba ko na. So once again thank you for watching Father Mesa of University of La Salette Rojas. Maayatan siyempre ako parishioner nak no, lalo no simpang gabi mapabutak no isunati mang mismisa di jay Ramon Isabela. Yeah. Yes, amom di jay. One. Naangaw. Ayan, no, I'm not living. So, kunan na ading Sep Batister, good morning manong, ken ading from Denmark with love. Anada kanayon tano agnanayon nga happy. God bless and have a nice Sunday kunan na. And dagiti text messages apo nga madimi ammo no pangrugyam mi. Go ahead. 1-3009 good PM mga idol kablog man dagiti padami. Agdadag ka maghamin. Padami nga nagmula ti Tabaco ken ti family Abenyo family Martinez, Jay Kulalabo Burgos. Request ka man Jay Biag ti Manalon, it's me Eileen Abenyo. Iti San Mateo Quirino Isabela. And kunan ni 2368 mga idol greet ko man nilakay ko nga Muriot. Wow. Diyos ko apo. Madamag sul top ti agorong. Rekas ka man jay, agbabakat ka no. Okay, later on apo, kalpasan apo, iti sa magmamanong palagip, kansyon me, dagita nga kalikagom yo. Okay, we're back. Sila nga po kapit iti patalastas, apo. May isang minuto lang, ayan. So, kadagiti dumdum nga kada kami ni Kabsa Trina, listening from District 3, Kawayan City, kunana, kasama kini manang Teresa Camiao, listening from San Quintin, Alfonso Lista, kunana naman,
ni ating Evangeline Lazaro Alberto, of course. And the rest of Isabela United Artists, thank you very much for supporting FDD. And of course, in return, mangtad kami miti suporta kada kayo. Iti YouTube channels yun to. Ayan. So, free recording po. Tapno laang damot iti pagsapulan tayo to. Ayan. Ngamin, kasla kada kami po. Rin awan ti pagkansyonan ti gig. At dalata po ti mauawat ni Met nga sang kapasit from YouTube. Ayan. Isong kada kayo matapong kaya't namat. Apong recording. Maawis kayo nga maki-join kada kami. And of course, napantayan kada kiti special greetings. Kung na dito apo, random man good PM, mga idol request man dahil baa ka baro, isagot ko amin na bakit dito may, it's me, Carol Gamay, Teglipay Kirino, agyaman ak idol guwapo. Kung na ba, hi! Adda kayo man ang Domingo man ang gayam, kung na, okay, and adyalaan mo timbagana. Mga idol, i-play yung man natay background view, kung na, ay, alpas ako yung nabasa tatayan. Agad dito dumapay nga text messages. Tawagan na ni Kuwagayam. Ay, sumarunong ang programa. Okay, kuya, pabati nga po ang ex-boyfriend ko na si June Mark Cabico Lazaro dyan sa Benito Silabén. Isabela, sana patawarin mo ako sa nagawa kong kasalanan sa'yo. It's me, John Jane ng San Mariano. Kuya, pa-request mo din kanta nga binali. Wala, salamat po. Ako talagang binali. Wala, dakan ang. And 1873, pa-shoutout nga po si Joel Baisaka na busy sa panonood and pakiplay nga po yung favorite niyang Rest Your Love on Me. May sapay, naimpag nga aldaw yung idol, kablaawa man ti family Lahera, kastamot nga kablaawa ka ti happy birthday ni Brian Lahera ken ni Erica May from 6572. And kung ni 4292, puro naganda kay ko cellphone number ending. Pa-PM, good PM, I want to request the song si Siwit. Please play po. Ay, kaya and so that's it. Ayan, so while waiting for my partner John Mark, may sabay abong sonata ticket kung ay pangagkita kayo, dati ka muna, dati kantanan. Okay, padasin tayo lang a piece from my son and me. Joksan makabirok iti manobya Jakmeten masara kantay kapkamnika Adu metud ko nakti gusto kaniya Ngimdi pa imet umnuday to'y marikrik na At ay balasang kumaan na enma Tay di aman nang inumawan ti vision na Tay puno nga iluka na anarekta Tay amo na atari patuwen ti pamilya na Atay balasang agmasmasetas Iti kayat ko makaparehas Tita lugading nakitas larosas Umayamuom na kapinpintas Atay madinga adik iti cellphone Nagaget ken atay manakikimong Lukas taka ading ay nakit armen kan Mangbukel tanti naragsak a pamilyan sa metitikastan No adaman bilang ay desagaisan Kararapuin ako mamatumpungan Kagay tati arapa ako abalasan Atay balasang agmasmasetas Iti
iti kayat ko makaparehas, ti talugading nakit kas larosas, umayamuom nakapinpintas, atay madinga adik iti cellphone, nagaget ken atay manakigimong, lukas takaading ay nakit armen kan, mangbukel tanti naragsak a pamilyan, atay balasang at mas masetas, iti kayat ko makaparehas, ti talugading nakit kas larosas, umayamuom nakapinpintas, atay madinga adik iti cellphone, nagaget ken atay manakigimong, lukas takaading ay nakit armen kan, mangbukel tanti naragsak a pamilyan, atay balasang agmas masetas, iti kayat ko makaparehas, ti talugading nakit kas larosas, umayamuom nakapinpintas. Okay, that was me. Of course, iti lead vocals ka dito Barok ni Jason Fiel. Ayan. Ana mo Ilocano apo una iti anak ko madinga agsa sa iti Ilocano ngam gaputa isuti advocacy me iti Ilocano literature. I really have to teach him how to sing Ilocano song di kadi. And masurusuro ng batan ti sumagay sa nga sumungbat iti bukod to apo nga salita nagmayat nga isalin apo kanya na iti pagiging musician na sige pa pala kanya mo ti makunam iti nga sonata Mayat. Basically nasayaat ka di nga iti sa pulam nga balasan ka dati agmas masetas. Mabalin lata. Po talagang indefinite. Di ba mo niya isungsungba mo? Anang aruti kaya mo nga itata? Komporme ka, basta ka. Adalang kuma. Kasawan. Siyempre, ada mo lang muna ng obraks. Okay, to Jessica. Siyempre, kasala Jake mas masetas na. Wana ta, Managmasetas ti managmasetas ti sumang taripato ti masetas ni Modrabels mo. Wala. Okay, Ador Mendoza Cecil Kablao man kadagiti amin nga adjay kalaokan di Pakulaw Aurora. Pamilya Mendoza ni Madam Jessa Ferrer ken amin nga kakaduwana jay musta kay amin dita kuno na ni Annalisa ay ni Ador Mendoza. Ni Annalisa Soriano Felix watching here in Singapore. God bless you. Kuno na. Kamusta kabsat ni Mel Silverio dito watching you with my loving wife. Wow, good afternoon. Okay kami lang dito yung Kalmel. Yes. Sikangay. Kamusta ka ditan? Reme ka? Na-lockdown da. Hanga makahanda makaruar, makapasyar. And may sabi ko na ni Kabsa to Warly sa Raos Aranghangel nga nag-birthday din na minsan. Happy birthday, belated. Teka. Shout out po dito sa Malaysia nang nangruna tayo na-lockdown nga. Agsil celebrate Hari Raya nga ni Elena Mangino. Jay Tropicana ken aji amin nga taga Ramon Apadak. Dito in Malaysia. Okay, may sa Abal Seman Idol. Okay, we will be doing that. Okay, thank you. And ating Vanessa Hiron Hardin. And ni ating Norilyn Mones. Good Mones? afternoon. Pa-shoutout sa pinsan ko na si Lemar Barriete nga maturog. Hahaha. Paano mo? Kaya man ni JN Cristobal, good afternoon idol. Pa-shoutout man kini Mama Ken Papa nga nakaindayon. Jerwar, it's me and Jay Reyes from Lacab Jones, Isabela. And kano ni Eliza Iniego pa shoutout po sa mga tita ko na sila Mama May, Mama Sonia, Tita Jonah, Tita Beth, Tita Edith, Tita Josie. And of course Clarita Abad ko na naimbag nga malumyo idol kablawak man ni Ellie nga nakatutok ti radio dumdumngag IFM. Oy, agyaman kami. Pero guys man jay kanta nga Sabon. Sagot ko ken Rafi Lara, favorite na namin.
Thanks mga idol from San Fermin, Kawayan. City. Okay, sungarot muna ti tokaron ta dati sumot ti nanggagaw. Ayan. Aloha kung nananikap sa Ryan Pilios. Ayan, you're watching together with Sir Marlon. Marlon. So, agosar tayo ti sabon. Safeguard. Madi mo uson. Liquid soap. Nagmaya ti ubrak. Lukas to'y nga agdigusak. Tay sabon ti pagay-ayamak. Tangamin nagpapagalisak. Paturay kong nga aglablabutab. Tay galis na nagkamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas. Agay ayam sabon na kagangganas. Ganasek unay ti agsabon. Amin nga abot ko kenlik kaong. Sabon akpay, daytoy agong. Dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon akpay, daytoy kibong. Sabay kirkir pusigen pusuong. Sabon akpay, tuy barukong. Sabay selang sakto idumudum. Nagganas, iyagdigos. Agay ayam, iti sabon. Aglaluno, iyaradum. Ipababa, ipangato. O sabon, nagmayat ka. O sabon, makapabangar ka. O sabon, makapangiit ka. O sabon, kaay-ayo ka. Good afternoon to my melody na buwan mayo. Hindi mo mo? Amo, kasawa ni Doming. Oh, ayan. Ka-boardmate ko iti, nga naka-white lot of t-shirts. Puro ulat of t-shirts ko dito. Ganyan ko. Di ka mo tatanog, di koloran. Dawagan takin ni Melody. Nagmayat ti ubrak. Lukas to'y nga agdigusak. Tay sabon ti pagay-ayamak. Tangamin nagpagpagalisak. Paturay kong aglablabutab. Tay galis na nagkamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas. Agay ayang sabon na kagangganas. Ganasek unay iti agsabon. Angin nga abot ko kenlik kaong. Sabon nagpay, daytoy agong. Dagitoy kikit inak idurun-durun. Sabon nagpay, daytoy kibong. Sabay kirkir pusigen pusuong. Sabon nagpay, tuy barukong. Sabay selang sakto idumudum. Nagganas, tiyagdigos. Agay ayam, iti sabon. Aglaluno, iyaradong. Ipababa, ipangato. O sabon, nagmayat ka. O sabon, makapabangar ka. O sabon, makapangiit ka. O sabon, kaay-ayo ka. Nagmayat, tiyagdigos. No tay sabon, tiigus-gusugos. Tay galis na, nakalamlamuyot. Nagganas, nga iapros-apros. Aglaluno, peke-pekel. Kadagiti, mas masel. Agket ka nga kaslaag. Sugel ganas ti sabon na kamay mayat. Ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka. O sabon, kaay-ayok ka.